pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjuponita. Inut sarmaramonit sonsing nar po abang po apiso so panchi otikang si hempen kaju. Non malomoni ra kai chore lokachi reach tame pheri mi meng anga sonsi dubom tanglo. Bang so perte piplang jima nona per idone rap korte ang bong kaching hon thekji kalisi ami thanga chora pok lapen ami thanga somara phan anta kang hon pithek thesi kumane bang apiso pen kadrap jui kumane bang apinan pen kabrap jui kumane a korjang pen kadrap jui lapen kumane atuma bangke oki vai kache jora be ha kiklema lapuson si nona kai nang man det tanglo lapusona sai lang no KARBI ANGLONG along kijumput ke abang put tina phanta phere meme ang taxi dokoklo lason da taxi la khain ko truck duar bagore ame si constituency ke parlo dai thorong pia rong ame car sonsing nar system chiklo joni andolo apiso aso phanchi otikang si kapregarlo supen karap ji pusi berta reptuno lapen sonsing nar ke aprangta apiso inutlo aso marta banghinilo halapen ta kupi ko sonpen lone chekak daglo lapen api ke en thuta asomar inudlo laphan stame chikak tikang daksi hempen kajusi nona banke puthot kapregar so phansi chipa chorthu dedlo pusi birta ribdunlo sonsi narka chikak tikang dak aro so men lake munika teron pi lapen non ki karabjui aro so men lake brenali teron pi hemi pilo pusi birta longdun lasi sonsing nara phan theklonga bangaling chitame birta nang pibek thapusi kisung ke phowek sonsing nara achor monika teron pipen chuning report news report KARBI ANGLONG TV9 news Digital Media Union of KARBI ANGLONG ningkanisi kichok mesen pen katalon pon Phaikuni ni final capar ni Digital Media Union of KARBI ANGLONG mithanga sai hemlong ningkani sikichok mesen pen katalon pon Jaime kateng pen ada por phai ser keba por lamain thor pon si puthot anarlo por phai kri ni pen mai pangcheng pon mai kachori pon DM UKA amai phu prasanta rong hang pen si chori pon lapen kongchun bangra sinjati so pen si DM UKA apur ki moma sapso thanpa jermi pon Bangso katalona maya long ali hisar puaman pen ka chitongdun Dipu Press Club amai phu borsing rong parpensi chitongdun Dipu Press Club amai phu borsing rong parpen kaning jepon ke koson si pherang ke atum awada dor ke do ke thak nangjima lapen koson si ki klem ke dam nangjima pu hai hui pherang ke klem bang phu bang phi atum aphan thangte ke amparta Digital Media Union of KARBI ANGLONG mate DMUKA ningkani siki choka himstame DPC amai phu borsing rong phar ari deng pensi inthan ponsi kachitong duna bang phu bang phia tumpen ningarong chipi pon Dipu pen Rierson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 news Pini Digital Media Union of KARBI ANGLONG dumuka aso kechengsi amehang theganilo first foundation de lo jila soputhang nili dumuka members tumphan anta kechengsi ahir jumi pilo congratulation pilo atheningan si alang litum kedo kedam mission tensi pachuniklo apenili pini lasoputhak media person tumhan jasimet ke sonsonia lamthi thaning tu labange lason helo je school dun bowling le metric pass gali ba college dun bowling le BA pass putagali labange alang litum porhi che paduk nai devotion do nai dedication do nai honesty do nai sincerity do nai lason matike success lasi media person bowling le success ji bolam kali lasi media person tum success ji pote lahe qualities bange kinang sot lapen media person tum pisi claim nei ma claim nang nei ma lata nili nije jeta ta chawlo kadu eta chinilo asi la so teng pen nok si claim pom polo nang te ani si success ji lasi look it tum writer lapen media person lahai tum ke success bangke asabu aporna ko asabu artata duthuna hela lasi nang litum kadogo eta la media ethics ateng jong si claim pom pulodang te kitchen jeji thangalam theabe asi nili puthot kadogo phanta
niang akardom pajir iklo la pen choro iklo nanglitum kadungwe phanta nanglitum nili phan alhi sarpo sona ga hang pot labang tan nili choro iklo asi lapon velo KARBI ANGLONG ar lokhido borleng ring nagalotha atum ingding korakithom kichok tokho imong festival katalona long jai kathar kachitongrun niphai troxiar niphai konia chiklo lakhain korai si borjan constituency ke parlo nagalena duya hoya dung kido lotha tum pini mon school playground along nagalotha akhai tum tami ili karbia tumasondak thak la tum tami arna malong soksang ason kachuti kia hormu arna malong minumi kan kachuhang ponasai tang et rimbet bivet pen arna malong hirzumi pen isi tokho imong pu festival ingdeng korake thom kichok niphai troxiar ni katalon pon labangso mai long patir pipon nagalotha chairman mahau pensi lamjai ponlo labangso katalona long APHR se amai puje kathara phan aluhi sar poman pen chitong dunlo lapen borjan APHR se amai pu samson teruan pen danglong pinang an leader APHR si abitunga tum chitong dun labangso amai long pinang an 6 sidul alam awareness chithan ponsi mesen pen mai pachun pon borjan pen hempu inti report KARBI ANGLONG TV9 news লথা সকলৰ হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল নামটো কি আছিলে এইটো টুখু এমং হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল হৈছে গোটেই ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত থকা লথা নাগাবিলাক আৰু আমি APHLC লিডাৰ্ছ টপ লিডাৰ্ছসকলে ইয়াত আহি পেলাই আমি মিটিং কৰিলোঁ ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে খোৱা বোৱা হৈছে আৰু 6 শিডিউল ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ কনষ্টিটিউশ্যন ওপৰত ল ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এই নাগাসকলৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা নাগাসকলৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত সোমাবই লাগিব এইটো বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত থকা ইমান বছৰ অলৰেডি থাকিছে নাগাসকলে তেওঁলোকৰ দে হেভ গট দ্য ৰাইট আছে মাটিৰ পাতা পাবলৈ সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু APHLC যেতিয়া জিকিব তেওঁলোকক মাটি পাতাও দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলঙত থকা সকলক আৰু তেওঁলোকক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট থিংটো এতিয়া তেওঁলোকৰ নাম ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাব লাগে কাৰণ ইলেক্টৰেল ৰলত সোমাবলৈতো হ'লে 6 মান্থছ যদি এটা ঠাইত থাকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনসকলে তেওঁলোকৰ নামটো ৰাইট আছে ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাবলৈ এইটো নাগা বুলি কথা নহয় সব কথা আৰু যদি ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে 6 শিডিউল এৰিয়া বিহাৰী বঙালী বিহাৰী সব যদি মাটি পাতা পায় আৰু ভোটাৰ লিষ্টত পায় তেতিয়াহ'লে নাগাসকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হয় না কাৰ্বি আংলঙত থাকে তেওঁলোকে কিয় নাপাব সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাবই লাগিব এইটো বুলি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ডিচিশ্যন লৈছোঁ Inut kumala hanse PR ta thongkebra troxia sarpimar ahempen kajui khatkati police station ke parlo longathar rongame kar rolen timonga chor sangpi kumala hanse pi alang lichor lapen asomar banghinia phan chi utikang si hempen barjui alang litum penang thandun atengke kidam tang phai kuni ni phai pho pen si amethang hempen ke bar lapen arni ong ko penta alang lipun ka chingki inglom pik pusi ningjepon lasina hok le do dam pustame prabjin pen methanga hem chiwang serak jia phansi achor rolen timung pen chuning ripon tedo la penam parta na hok le theklonga banga lingchitame la ber kisung pona mobile number along 8011613213 la pen 8099316089 along nang pachini iktha pusia achor la pen adonora tumpen chuning ripon tu Borjan pen hempu inti report KARBI ANGLONG TV9 news Litor bang ke non bang ke nohok le do sta nohok le dam sta non ke hem bache ai phansi ni tuke nang tu ni bilu ari tu han
yang licormen upila ni licoramen ke komula hansepi la puson da prang pe ave ajata ave konde na ason ajata ave yang tum ya bangan no sumar bahini sumar ka school dun thek bang me dalla inge la tumda kang te aning samle te chirupo opa yang tum mi dorong main pila litum ke dorong Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.